Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takis pemesa serung tu acara tasawuf versi baca-baca yang menapasu pelu kulisari duan cana 65 mamaren kamana kina lapak baraka pakamasi pelu pengalau subhanahu wa ta'ala nang kamana kina ladi sidisi ngajap-ajap pengetentun nari acara tasawuf versi baca-baca. Nah, dek tuan lupa untuk sini sesuatu ya subscribe Lisar Ridwan channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para pendatang baru aja total lupa subscribe Lisar Ridwan channel. Mamare Lisar Ridwan channel makin jaya ke depannya dan tambah jaya ke depannya. Nah, dek tuan lupa untuk sini donatur ya permak donatur Lisar Ridwan channel 65. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih seserang. Mamare malep dalek tanah laki pengalau subhanahu wa ta'ala pada kemana kita mak beret di Lisar Ridwan channel 65. Buat untuk para donatur aja tak lupa kirim di nomor rekening atas nama Lilik Susanti Bank BRI di nomor rekening 4881010136565337. Jadi pak calling nomor rekening seseran di nomor rekening 4881010136565337. Jadi yanar nomor rekening seseran mamar malap dalek tanah laki pengelau subhanahu wa ta'ala nak kemana kemak berek polis sarduan channel 65 peduli. Jadi untuk sini seserku kasih seserang lewalaki yanar itu baca-baca pas sapo atak kalian ini ta. Jadi mamar mak barakat seserang nama barakati oleh pengelau subhanahu wa ta'ala seserang. Jadi pasti mata jaru tepat seserang lalu pengelau subhanahu wa ta'ala awak dikena jajing seserang. Jadi ya tata cara na seserangnya pertama-tama surah-surah nak lok kila matindro atau lok kila joka-joka le saliwas seserang atau kalau tajuk ke seserang ya na tapak sebelum to tapak seserang sudah ke tapak ro nak tarik napas tak ketelu pura tarik napas tak ketelu seserang napa baca yolo seserang surah al-ikhlas ketelu seserang ya na tu kulallahu al-falaq kuna surah falaki 2 kali, surah An-Nas 1 kali, dan ibadah seserangnya roh pertetak napas tak ketelu napa baca seserang makadae. Bismillahirrahmanirrahim. Alepu tetui a mapuadai masapou salipu watakale maki tubuh Ahmad Muhammad tubunna malebas sapo ulawang palai watak kalena tubunna pole pak kira-kira tau masereatie munape rewek kori iya masuroe barakat la ilaha illallah kumpayaku. Jadi ana rasul baca-baca nama marimak baraka untuk pas sapo watak kalena neta namun cedek seserna kemaki guna moe aguna nama mega seserna kudet tuga gunana dan tentu nama mari napak baraka ke pole pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana ke pemenang jajini telah baca-baca seserna. Dan saya juga selaku admin minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya seserang dan saya undur diri akum kaum malampe seruntuk pemes seserang dan saya undur diri dengan ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.